Dobar vam dan. Otvaram današnju sesiju Asocijacije nezavisnih intelektualaca krug 99. U današnjoj temi sesije kruga 99, borba protiv korupcije i njene političke zloupotrebe, govorit će uredničar dr. Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog poziva dr. Murteziću je već stečeno javno povjerenje u njegov objektivan stav i znanstveni pristup ovoj složenoj i teškoj temi. Kao što se može vidjeti samog naslova, nužna i važna borba protiv korupcije se ni na koji način ne želi staviti u suprotstavljenu opozitnu poziciju prema zloupotrebama, prije svega političkim zloupotrebama, načina, metoda i sredstava, a posebno ciljeva borbe protiv ove univerzalne i razarajuće pošasti. Da bi se jedno i drugo objektivno sagledalo, ono mora biti stavljeno u cjelinu konkretnih društvenih i političkih odnosa i procesa, ali i registrovanih pojava koje ti odnosi i procesi generiraju. Nama se čini da, prvo, korupciju u Bosni i Hercegovini generira sam politički sistem zasnovan na standardima izvan vrijednosti i ključnih principa modernih demokratskih država i razvijenih društva u svijetu. Korupcija, dakle, u Bosni i Hercegovini je sistemska, proizvod etnonacionalističkog koncepta i takvog sistema političkog uređenja. Primjera za to ima i previše. Od politika i rješenja koja se nameću u korist susjednih država i njihovih teritorijalnih, ekonomskih, infrastrukturnih, energetskih, saobraćajnih, kulturnih, obrazovnih, vanjsko-političkih, sigurnosnih i drugih interesa. Do unutarnjih barijera, ravnopravnosti i jednakost svakog građana u svakom dijelu države pod jednakim uslovima i u svim sferama života, do jedinstvene i ravnopravne ekonomske i političke pozicije, ostvarivanja zagarantovanih jednakih prava i političkih sloboda. Korupcija nije samo opipljiva materijalna i financijska korist. Drugo, plauzibilno je izvesti zaključak o upitnim ukupnim namjerama, ciljevima i dosezima politike borbe protiv korupcije, ako ona ostaje izvan strategija prevazilaženja i otklanjanja ključnog generatora korupcije koji produkuje sam politički sistem. Percepcija korupcije u državi i društvu tada će biti predimenzionirana ukoliko se mjeri samo u odnosu na parametre iz oblasti kriminalitete i krivičnih i klasičnih prekršaja. A posebno u razređenom društvu neprekinutih silnica daljeg urušavanja države, populističkih politika i medija, pauperiziranog i osiromašenog stanovništva. Treće, posljedice simplificirane slike i zaključaka na osnovu percepcije borbe protiv korupcije u našem društvenom ambijentu može samo voditi ka kriminalizaciji cijelog društva i svakog pojedinca. Nije neuobičajeno kada uđete u tramvaj ili neko drugo javno mjesto da čujete samo riječi o tome kako maltene je i onaj koji vozi taj tramvaj korumpiran na neki način. Ta vrsta kriminaliziranosti društva i prenošenje osjećaj da smo svi kriminalizirani, da smo svi korumpirani na svoj način, jeste ogromna opasnost. A to je istovremeno i pouzdan put ka urušavanju ukupnih društvenih odnosa i ljudskih relacija, povjerenje u demokratske institucije i autoritet moralnih vrijednosti. Populizam tada dobija na snazi i uvjerljivosti. Politički predatori na gradnji vlastite moći i autoritarnih instrumenata zastrašivanja koja, evo, čujemo već i sa javne scene, difamacije i eliminacije političkih protivnika.
nikada ne treba zaboraviti. Da je rat protiv Bosne i Hercegovine počeo sa korupcijskim aferama Moševac, za koje vjerujem 99% stanovništva sada i ne sjeća gdje je i kako nastalo, Agrokomerc i Neum, a nastavljen do današnjih dana. Mnogi koji su čak i sudski rehabilitovani nisu nikada doživjeli potpuno skidanje nametnute javne stigme, pa ni brojni u poslijeratnom periodu. Sjete se mnogi koji su bili optuženi, za njih se vodili procesi o najvećoj korumpiranosti i tako dalje, ljudi smijenjeni nakon 5 godina procesa ili 10, kada su im uništene i lične sudbine i porodične i proglašena sudskim institucijama, slobodnim ljudima, oni ipak nisu uspjeli skinuti sa sebe tu javnu stigmu i otišli su ogorčeni sa ovog svijeta. Nije mi poznato da su bilo kada odgovarali pred bilo kojim sudom oni koji su producirali, osmišljavali načine i sredstva proizvodnje krupnih afera radi političkih ciljeva u Bosni i Hercegovini. Četvrto, politička zloupotreba borbe protiv korupcije nije nikakav specifikum Bosne i Hercegovine. Ona je bila pogodan instrument za urušavanje podjele mnogih država i nerazvijenih demokratskih društava u posljednjem stoljeću. Od podjele britanske kolonije Indije prije 70-ak godina na Indiju i Pakistan, gdje je ovaj instrument izrazito bio korišten, do nedavnih i dalje tinjućih podjela u zemljama arapskog proljeća. Šta je danas sa Libijom? A krenulo je sve od borbe protiv korupcije. Preferiranje nekih internacionalnih aktera na projekciji ključnog političkog pitanja za Bosnu i Hercegovinu na borbi protiv korupcije u njenom simplificiranom, naglašavam simplificiranom, a ne korupcije kao borbe i protiv generatora korupcije, a izostavljanje etnonacionalizma, hegemonizma, iredentizma, neofašizma, političkog velikodržavnog ekspanzionizma i, što je možda najvažnije, odustajanje od tranzicije Bosne i Hercegovine u demokratsko društvo traži naš racionalni oprez. Podjednako koliko i nužda izrade cjelovite nove strategije borbe protiv korupcije i njenih mogućih političkih zloupotreba u Bosni i Hercegovini. Još jednom se zahvaljujem doktoru Arbenu Murteziću, koji je prihvatio da govori na ovu, rekao bi ipak, osjetljivu temu, ali vjerujem da će biti dobar sagovornik u smislu da ima sigurno puno više nego mi, relevantniji i uvida i pokazatelja stvarnog stanja i procesa borbe protiv korupcije, ali i onih pojava koje mi sa oprezom osluškujemo i samo pretpostavljamo političke zloupotrebe. Evo, doktor Peziću, sada ste vi na redu, pa sam da ja namislim i idemo. Hvala na pozivu. Drago mi što sam u jednom elitnom društvu, u jednoj asocijaciji koja je već se uspostavila kao jedan od simbola grada, proistekla iz najtežih vremena i evo prošla kroz sve to i opstala do danas. To je današnje vrijeme kada se tradicije lako narušavaju zaista rijetko i nadam se da će još dugo godina da će imati ovakav jedan forum za razgovor. Današnja tema predstavlja jednu vjerojatno najčešće spominjanih tema u javnom, a i u privatnom diskursu. Vi ste rekli, od stručnih rasprava do tramvaja. Često su te rasprave jednosmjerne, često samo govore idu samo u pravcu povećavanja, odnosno ukazivanja na korupciju i kada je za to vrijeme i kada nije.
ono što mogu reći da mi nismo jedini koji imaju problema, koji se suočavaju sa problemom, da vidimo koliko percepcija korupcije odgovara stvarno korupciji. To je veliki izazov i za kriminologe, sociologe, narodno pravnike, narodno različite institucije. Mjerenje korupcije je jedan od najvećih izazova u tom diskursu. Zašto? Hajde da pokušam prvo, kada bi probali izmjeriti korupciju na objektivan način. I onda biste došli kroz to, rekli ste, formalno ispravan odgovor bi bio korupcija ima koliko ima pravosnažnih presuda vezanih za korupciju. Naravno, to je donekle bilo i cinično, jer mali broj presuda protiv korupcije može značiti i veliku korupciju. Neko je napravio takvo mjerenje, pa su rekli, pogledajte, u jednom trenutku je, na primjer, u Belgiji, u Danskoj bilo desetine više saobraćajnih prekršaja sankcionisano u odnosu na desetine puta više saobraćajnih prekršaja sankcionisano u odnosu na, recimo, Albaniju i Rumuniju. Da li je to sad baš tako da su Belgijanci i Danci toliko neoprezni vozači u poređenju sa ovima iz Albanije i iz Rumunije? Prije će to ukazivati tako na to da je kontrola slabija, da postoji određena korupcija u organima vlasti. Dalje, pokušalo se isto tako kroz neke objektivne kriterije ustanoviti tačno izmjeriti korupcija i kada nije registrovana kroz neke sudske postupke, kroz sankcije. Pa se išlo zatim da, recimo, naravno, pretpostavljam da bolji primjer je teško naći, da su poredili se neki javni radovi u Italiji, na sjeveru Italije i javni radovi na jugu Italije. Strogo kontrolisani radovi. Zaista je ustanovljeno da neke regije na sjeveru prije svega, su određeni obim poslova ispunjavale 60 ili 70% više od standarda. Za manje sredstava su postizali 60 ili 70% više rezultata od standarda. Dok su, recimo na jugu, neki javni radovi, prije svega izgradnja puteva, su išli ne samo da su bio znatno veći znatno niži od sjevera, već išli po 40-50% niže od onog standarda izgradnje, od predviđenih troškova. To je takozvana nevidljiva potrošnja. Međutim, radilo se o tome da zaista su ti, znajući da postoje opasnost od korupcije, da su ti radovi bili izuzetno kontrolisani od strane državnih organa i da zaista se nije uspjelo dokazati da li je to ta nepostojeća potrošnja, takva slaba produktivnost i efikasnost, da li je rezultat korupcije ili jednostavno su ti organi, ti izvođači na jugu neefikasniji, da li jednostavno loše rade, da li jednostavno i manje rade u određenim jedinicama vremena ili se radi o korupciji. Nije postao jednoznačan odgovor, jer zaista nisu pronađeni nikakvi dokazi o korupciji, ima čak ni naznake, ni indicije, a opet rezultat bio tako velik. Slično tome, jedno istraživanje koje se često citira u literaturi jeste sprovedeno na jednom mikroprostoru, za razliku od ovoga što smo spominjali, Italija, ogromna zemlja pa od sjevera do juga. Išlo se na mikroprostor, izgradnja puteva u jednom određenom dijelu Indonezije, od sela do sela, u različitim selima. Kontrolisalo se tačno koliki utrošak i koliko je postignuto za određena sredstva. Kad je mjerena percepcija korupcije i mišljenje stanovnika tih sjela, koja su čak nekad neki slučajeva bili susjedna, odgovor su bili vrlo različiti. Iako je potpuno isto postignuto u jednom selu u odnosu jedno drugo, ispitivalo se mišljenje stanovnika i ogromne su bile razlike u tome šta su oni mislili da njihovo vodstvo u tom selu radilo vezano za taj put. Neki su bili izuzetno zadovoljni, neki su mislili da je sve u redu, dok su neki smatrali da je sigurno ogroman dio toga ukraden, jednostavno rečeno, onoga što je trebalo biti uloženo. I onda se išlo malo ispitivanje zašto i kako je to moguće, pa se pitalo kakva je popularnost tog seoskog vođe, kakva je njegova opozicija, koliko je glasna, koliko je dobra, koliko se ukazivalo na to i tako dalje. I jednostavno, to je jedan mikroprimjer kako nekad potpuno ista urađena stvar može biti drugačije predstavljena. Kada smo došli do toga da je nekoliko tih objektivnih načina
objektivni načina mjerenja korupcije se jednostavno nisu dali prave rezultate, nisam puno pomogli kod tog mjerenja. Došli smo do toga da je danas jednostavno najprihvaćenija u literaturi metoda mjerenja korupcije u stvari pitanje percepcije korupcije, što je naravno različito od stvarne korupcije, ali jednostavno to je danas nešto što ćete čuti kao nešto što je najpribližnije realnosti. Desetine su pitanja i upitnika zašto je to tako i mora to tako biti, desetine zamjerki i takvoj metodologiji, takvom shvaćanju. Prije svega, kaže, zamjerka je ako druge metode nisu dobre, nisu prihvatljive, da li je moguće da je ovako jedna nesavršena metoda da ju uzimamo zdravo za gotovo. Znao da je percepcija, mjerenje korupcije kroz percepciju nesavršena metoda, ali u ovoj sadašnjoj situaciji se uzima skoro pa savršeno. Međutim, u literaturi ćete naći dosta zamjerki u takvom mjerenju i kažu različiti razlozi koji mogu utjecati na visoku korupciju koja nekad ne mora odgovarati stvarnoj korupciji. Neki od faktora koji su utjecali na to, a sad kažem vi kako govorim o ovome, samo razmišljajte malo i naravno o Bosni i Hercegovini, koliko toga možemo vidjeti u Bosni i Hercegovini. Kaže, sama neefikasnost institucija. Institucije mogu biti neefikasne iz niza razloga, između ostalog zbog korupcije, ali nekad mogu biti neefikasne iz potpuno drugih razloga koji uopšte nemaju veze sa korupcijom. To vam može vam dovesti do povećane percepcije korupcije. Zatim, pitanje ekonomskih sloboda i jednostavnosti poslovanja. Naravno, tam gdje vam treba manje dozvola, gdje je sistem administracije tako uređen, gdje je uhodan način rada, manja je potreba za korupcijom i manja je potreba za korupcijom, nije tlo jednostavno. Jedno tlo nije pogodno za korupciju, a samim tim ne generira se takva percepcija korupcije. Dalje, ono što imate, nažalost, evo još 30 godina poslije govorim o tome, ali svi su znakovi tu, kaže, postkonfliktna društva su i pogodno tlo za korupciju, ali pogodno i za percepciju korupcije. Postoji u literaturi čak neka ekstremna mišljenja da svi oni donatori koji pomažu iza ratova, iza konflikata, treba da budu donekle i tolerantni prema korupciji, koliko se može. Zašto? Kažu, to su ekstremna mišljenja, kao da ako dozvolite određenu korupciju, onda će te bivše ratne, a i posljeratne vođe, biti daleko više motivisanije za nastavak mirovnog procesa, nastavak života u miru. Poslije toga imate, osim toga, znači nije to samo ni za našu zemlju karakteristično, ono što neki od vas znaju, postoje ovi sociološki fenomeni, psihološki, ono kažu, teško je sad prevesti, bandwagon efekat, kaže, to je otprilike sklonost za ljudima da idu za živom muzikom koja je recimo na nekom vagonu, ili se uskoči na taj vagon ili da se prati ta muzika. To je, čini se neko preveo, prevodilac iz Beograda, to je u stvari da efekat trenda. U suštini je to efekat trenda, znači slijeđenje trenda, izražavanje mišljenja koje vlada u društvu, koje prevladava u društvu, uzmajući ga, ne preispitivajući ga, gledati ga kao svoje mišljenje. Zatim imate isto tako, kad smo kod sociologije i psihologije, i dosta poznat halo efekat, gdje uz određene osobine pripisujete i drugi. Prijatnim ljudima pripisujete i inteligenciju i druge stvari, dok recimo onima kojima se ne sviđaju, protiv kojih imate neko drugačije mišljenje, pripisujete i druge stvari, pa tako se može desiti da pripišete i korupciju. Dalje, od sličnih faktora, od ovih socioloških, ekonomskih, psiholoških, jeste i, recimo, osjećaj ne samo ekonomske nerazvijenosti. Ekonomska nerazvijenost svakako jeste važna, ali to nije
ekonomska nerazvijenost nekako i razvijenost imaju dvostruku ulogu nekad. Imate u ovom domenu jedno što zovu paradoks izobilja, gdje se dešava jednostavno takozvano prokletstvo resursa, gdje zemlje sa ogromnim prirodnim bogatstvima imaju veliki problem sa korupcijom i veliku percepciju korupcije. To se dešava, s druge strane može biti da i u zemljama koje su ekonomski nerazvijene, naravno iz svog tog nezadovoljstva proizilazi i visoka percepcija korupcije. O čemu se radi, jednostavno nekad je važnije od samog realnog bogatstva jeste taj osjećaj socijalne nepravde, osjećaj ekonomske nepravde, ukoliko prevladava u jednom društvu, vrlo ste blizu tome da imate percepciju korupcije, bez obzira na potpuno objektivno stanje. Do čega nas sve dovodi povećana percepcija korupcije u društvu? Dovodi nas do toga da to postane nekad, bez obzira, kažem, ne umanjujući stvarni stepen, ali dovodi nas do toga da visoka korupcija postaje samo po sebi, visoka percepcija korupcije i to stalno publikovanje postane neka samo po sebi samo ispunjavajuće proročanstvo. U smislu da, ukoliko su ubijeđeni i radnici institucijama, i obični građani, i svi ostali, pa uključujući i strane faktore, ukoliko si ubijeđeni da je korupcija visoka, da će jednostavno manje vjerovati u institucije, manje srađivati s institucijama, da će se i u tim institucijama slabije raditi. Kada se brani mišljenje da percepcija korupcije nekad odgovara stvarnom stanju, kaže se, dobro, imate mišljenje i međunarodno, takvo mišljenje onih koji su građani te države. Međutim, u današnjem globalnom svijetu jednostavno to se prelijeva. Domaće mišljenje se vrlo lako preliju međunarodno i obrnuto. Tako da to, kada je nešto posmatrano s jedne i sa druge strane slično, to ne mora biti argument, jer jednostavno živimo u takvom svijetu da se jedan članak u toku dana prevede na 5 jezika i preuzme, tako da je to sve pitanje ko na koga stvari, ko na čije mišljenje više utiče. U svemu tome mi zaista to Transparency International, indeks percepcije korupcije Transparency International je dominantan. Postoji još neki indeks, postoje Svjetske banke, a recimo dominantan je indeks korupcije koji objavljuje Transparency International. Mi smo svake godine otprilike, kad sam zadnji put gledao, to se radi od 95. godine se radi, mi zaista jednostavno, osim što svi nalazimo na vrlo lošoj poziciji, gotovo pa svake godine padamo sve niže i niže. Šta je problem s ovim indeksom korupcije? Jeste što on zaista rangira zemlje. Recimo, Svjetska banka ne rangira zemlje. Oni opisuju, govore otprilike kako je to stanje, ali vi nemate u tabelu koja nekako asocira kao takmičenje u sportu. I onda je to vrlo ubjedljiv, vrlo efektan način iznošenja određene vaše situacije ukoliko vas tačno svrstaju na određeno mjesto. I taj rad transparencija paradoksalno privlači određene kritike koje se prije svega zasnivaju na nedostatku transparentnosti u tog postupka. U tom postupku vi zaista ne znate, kad uzmete taj indeks percepcije koji je toliko dominantan, toliko važan, vi ne vidite izvori. Izvori vam jednostavno nisu dostupni. Ne znate odakle sve dolaze njihovi izvori, odakle sve dolaze njihova saznanja. Naravno, ne treba ih u potpunosti dovoditi u pitanje, ali činjenica da je ta metodologija sa neke sociološke, ekonomske, kriminološke, kako hoćete, strane, vrlo upitna. Takav način mjerenja. I kažem, na kraju, još ta naravno šteta koje smo svi svjesni, osim same realne korupcije, šteta visoke percepcije korupcije bilo na međunarodnom ili domaćem planu, jeste jednostavno to da imate i to nepovjerenje građana institucije, ali i sa međunarodne strane normalni nedostatak povjerenja u privredu, loš međunarodni rating koji nas košta na desetine načina i tako dalje. Da zaključim, naravno, ne umanjujem činjenicu da postoji visok stepen realne korupcije, ne ekskulpiraju se
ni predmeti, ni koji su u toku, ni koji su okončani, ali mislim da jednostavno za potezanjem tog argumenta sveopšte korumpiranosti treba biti daleko oprezniji nego što mi to radimo. Hvala dr. Murteziću. A sada, kako je običajno, prelazimo na našu raspravu, na diskusiju. Evo, izvolite. Evo, Darko, samo Darko da ja ovo namjestim, samo moment, da ja namjestim ovu tehniku i tehnologiju, snaćemo se. Evo ga, samo sekundica. Evo, samo hvala. Izvoli, Darko. Ja bih se najprije zahvalio gospodinu Murteziću na ovakvom detaljnom prikazu aspekata korupcije koja je u ovom trenutku. Međutim, ja bih ovdje postavio pitanje da date odgovor o političkom aspektu korupcije. A radi se o boravio se u Njemačkoj prije rata, pa ću vam reći da je jugoslovenski konzul, koji je, dakle, zvančni konzul bio u Hanoveru, vozio je bez vozačke dozvole, kažnjen je visokom novčanom kaznom i 3 mjeseca čak zabrane vožnje, a zvančni, dakle, diplomatskim pasošem. Međutim, nije to samo. Imate primjer njemačkog ministra odbrane, jedna gospođa bila, pa je vozila se vojnim avionom na odmor u Španiju, podnijela je ostavku. Pa drugi jedan ministar je imao doktorat za koje se sumnjalo, podnio ostavku. Pa imate primjer Švedske, Novog Zelanda, gdje ljudi podnesu ostavku jer su to javne ličnosti. Sa aspekta ovog što se kod nas dešava, ne dovodeći u pitanju kako će rješenje donijeti sud u vezi od gradonačelnika, načelnika općine, Iliđe i tako dalje, koji su sad bili i diplomate, bilo bi normalno da oni sami podnesu ostavke, a ne da se čeka i govori se, ne zna se još da li će se dokazati njihova krivica ili ne. Dakle, ja govorim gdje je tu etika i moral. Iz tog aspekta bi dotična gospoda trebali sami da podnesu ostavku, bez obzira na krajnje rješenje tog sudskog procesa. Hvala vam puno. Hvala lijepo, Darko. Za riječ se javio Željko Majstorović. Izvoli, Željko. Izvoli, Željko. Mikrofon sam uključen, nisam. Dakle, dobar dan svima. Posebno našem uvodničaru dao je jedan lijepi uvod, premda uglavnom, kao uvodničar govorio je uopšteno dosta. Što se tiče korupcije same, to je u stvari trgovina raznim vrstama moći, ne samo novčano izražena, nego i zavisi od pozicije čovjeka gdje je. I teško je napraviti razliku između običnog lobiranja koje je i u svijetu priznato, znači kad se radi o izborima, kad imaš ljude koji lobiraju, koji reklamiraju, isto tako to može biti i trgovina. Dakle, u politici imate zakonodavnu, izvršnu, sudsku vlast. Svjedoci smo svaki dan, dovoljno je pročitati u novinama naslova, čak ne ulazite u detalje i vidite kolika je trgovina moći, dakle, između zakonodavne, izvršne vlasti i sudske vlasti. Pitanje je recimo u toj zakonodavnoj vlasti.
imate stranke i imate članove stranke. Koliko je član stranke obavezan da glasa ako imate gotove odluke koje stranka podrazumijeva, onda u vijeću imate pad poziciju. Nemate ljude koji razmišljaju vlastitom glavom. Zatim, što se tiče izvršne vlasti, to je već malo, to je manje javno i veća mogućnost za korupciju. O tome svi znamo, počevši od dodjele građevinskih dozvola pa i tako dalje. A sudska vlast je kod nas stvarno momentalno u krizi jer je zbilja pod velikim pritiskom. S jedne strane imate vjerovatno korumpirane ljude tu, ali s druge strane imate velike stranačke pritiske na te ljude koji obavljaju tu sudsku vlast. Sad ima tu u društvu recimo različitih pozicija moći koji su van vlasti, recimo medicina, kao primjer, tu imate ljude koji direktno odlučuju o vašem zdravlju. I sad koliko će se on angažovati dobrovoljno, a koliko na neki drugi način koji je koruptivan, to je teško reći. Znači tu uvijek imate u igri trgovinu moći, trgovinu pozicijom u društvu i trgovinu novca. Dakle, nije uvijek samo novac u pitanju, nego i mnoge druge stvari. Eto, toliko i ja bih zamolio uvodničara za komentar mog izlaganja, s obzirom da on svakako puno bolje raspolaže znanjem o svemu tome. Eto, hvala najljepša. Hvala Željko, ko se dalje javlja za riječ? Evo da provjerim. Profesor Sokolović. Džemal Sokolović, pa Momo Dragičević. Džemo, izvoli. I dobrodošao sa dalekog zapada. Samo uključi mikrofon da te čujemo šta govoriš. Čujete li me sada? Čujemo. Odlično, hvala lijepo. Pošto si me najavio da sam sinoć stigao, ja sam još uvijek pod utiskom te zemlje iz koje dolazim, ali prije toga da se ovako po običaju našem zahvalim uvodničaru, gospodinu Murteziću, što se usudio pred ovako eminentnim skupom, kako je on rekao, da govori o ovako osjetljivoj temi. A našem predsjedniku bih odao priznanje što je najzad stavio ovu temeljnu temu, ja mislim temeljnu za svako društvo, naše pogotovo. Motiv da sam se javio je bio ovo što je rekao malo prije Darko, ako se ne varam. Naime, Darko je upotrijebio jednu riječ koju, nažalost, ni gospodin Kulenović, ni gospodin Murtezić nisu upotrijebili, a mislim da su je trebali upotrijebiti. Ta riječ glasi etika. Pa je onda Darko čak pomenuo nekoliko slučajeva odsustva odgovornosti. I evo pod ovim utiskom, kako me najavio Adil, norveškog iskustva, samo da vam kažem jedan slučaj. Prije nekoliko godina jedan je ministar u norveškoj vladi u Oslu bio ugostio svog francuskog kolegu. I onda je odveo na večeru i na toj večeri naravno naručio francusko vino koje je bilo malo poskupo. I nakon 2-3 nedelje štampa je saznala za to da je to vino bilo jako skupo i počeli su o tome pisati. Svi mediji su naprosto graknuli i nakon 2 nedelje ministar je podnio ostavku. To je ono što je, ja mislim, bitno. Ne u sistemu toliko, ne u političkim partijama i tako dalje, nego je bitno jer je to dio naše prirode. A naša priroda nije samo biološka, nego i etička. Zato bih volio, ne znam šta ste po vokaciji, gospodine Murteziću, ali bih volio da imate na umu da na nekim našim univerzitetima ova disciplina
je apsolutno neprisutna. To neću reći da je otjerana. A ako je ima, onda se vjerovatno predaje u nekom kakvom obliku, šta ja znam, vidimo rezultat toga. Nama nedostaje, dakle, etika. Volio bih da me neko demoti, pogotovo na nekim fakultetima, kao što recimo pravni, pa fakultet političkih nauka, pa ekonomija i tako dalje, i tako dalje. Nema nauke bez etike. Ono što je bitno, je, kaže Hegel, je i dobro. Ako nešto nije bitno, onda nije dobro, odnosno bolje reći, ako nije dobro, onda nije ni bitno, nije važno. I zato ću zaključiti sa jednim iskustvom iz moje familije. Od jednog mog člana familije sam naučio veliku stvar, on je bio sudija Vrhovnog suda u Sarajevu. I ovako mi je rekao da je on govorio o svojim slušaocima, a njegovi slušaoci su bili obično milicioneri, pravnici po ovim općinskim sudovima i tako dalje, i tako dalje. Svi oni, dakle, koji se bave kriminalom, odnosno kriminalcima, ovako je on govorio. Bolje da pustimo 10 zločinaca, nego da osudimo jednog nevinog čovjeka. U tom smislu ja se slažem sa Adlom da moramo biti oprezni. A nažalost, upravo taj dio sistema, kao što su policija, pravo i tako dalje, sudski sistem i tako dalje, su vrlo neaktivni u otkrivanju i kažnjavanju onih koje treba kazniti. Evo ja svašta jedna priča, ali nadam se da je bilo ukratko, pa nije dosadno bilo. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo profesore Sokoloviću. A sad vidimo ko se javlja dalje za riječ. Inače ćemo, registrovao sam sada zabilježili i ostali, ali usput bude rečeno, dosta je nama više da nam Džemo propagira protestantsku etiku i duh kapitalizma. Mi smo ipak na jugu, pa možemo malo zaobići. Šalim se. Sad je Momo Dragičević na redu, a poslije toga je Bojan Šošić koji se ga javio, pa samo Momo skuda, dozvoljeno. Pozdravljam prisutne i sa zadovoljstvom pozdravljam doktora Murtezića. Svako dobro vam želim i zahvaljujem na ovaj način da vas isplatim, ako može reći. Htio bih pitati, ima li šansi da se ukine ne nepoštenja, nego hinluk i kukavičluk tim oblikovanjem tužilaca i sudija? Jer mislim da to dosta utiče, pomaže onim nesretnicima da isplivaju između njihovih prstiju. Nemamo navike da budemo oštri prema nekim ljudima koji zaslužuju da budu oštri, a na naše živote utiču zaista negativno. Imate li vi problema sa tim ljudima kojima probate malo uvrnuti nos, uši i ostalo? Jer sredina je takva gdje se dozvoljava mnogo šta i čini se da postaje nekako kao normalno. I onda vi dođete želeći da nešto kao malo izmijeniti, kao nekako utiče na nečija prava i na nečiji uhodani način oblikovanja rada i drilovanja, ne znam, sredine u kojoj žive. Ima još jedna stvar. Na razne načine se korumpirati čovjeka može. U vrijeme napucanih, počeo od mene, možete nekoga smijehom, finoćom malo kao korumpirati i drugčije će se ponašati prema takvom finom, kao da kažem, čovjeku sredina i onaj ko treba da stavi ruku na njegovo rame. Poduh malo široko, ali ljudski je. Zahvaljujem na strpljenju. Hvala, Momo.
A sada Bojan Šošić. Hvala. Mene je jako obradovalo kojim smjerom je dr. Murtezić odlučio da nas vodi kroz ovu temu danas. Zaista mi se dopalo to koje ste stvari napomenuli i prema kojim zaključcima ste nas vodili svojim uvodnim izlaganjem. Ja moram napomenuti, možda na tragu onoga što je vrlo često govorio profesor Dizdarević dok je bio aktivan na sesijama kruga, to je da kažem da sam ja psiholog. I to kažem ne da bih podijelio s vama da sam, da pripadam strukama koje jesu imale etiku kao zaseban predmet tokom studija, već i zato što je psihologija jedna oblast koja se između ostalog bavi i razvojem moralnih stavova i moralnih shvatanja kod ljudi. Mogu vam reći da je to jedno prilično kompleksno i teško uhvatljivo pitanje, gdje je jako teško doći do nekih definitivnih odgovora o tome kako djeca usvajaju moralne stavove i kako kod sebe bruse mjerila da prepoznaju šta je to ispravno, a šta nije. Međutim, možemo kao svojevrstan princip reći da je prilično nezrelo posmatrati stvari oko nas, pa i sebe sami u svijetu u crno-bijelim terminima, već radije u nijansama sive. Ja sam imao dojam dok ste vi govorili, jer ste nastupili zaista iz pozicije nekoga ko puno zna o ovome, to je sasvim nesumnjivo, i tim znanjem koje ste podijelili s nama, vi ste usmjerili svjetlo na ovu tematiku koje nam je otkrilo da su stvari zaista češće u različitim nijansama sive nego što ih pod igrom nekih sjena možemo doživljavati kao crne ili bijele. I jako mi se sviđa i onaj vaš zaključak da je potrebno biti daleko oprezniji nego što mi to danas jesmo kada govorimo o ovakvim stvarima i kada donosimo neke zaključke na prečac, naročito kada je u pitanju politička instrumentalizacija teme korupcije. Međutim, mi se nalazimo u situaciji da nas mediji izlažu prenosima opskurnih govora ambasadora koji govore o nekoj tobožnjoj endemskoj korupciji kod nas. Nažalost, nema među nama više profesora Sulejmana Redžića koji bi nam mogao ponuditi definiciju šta je to endem, ali možda to daje neki odgovor na pitanje zašto se zaista tako selektivno i pristupa u jednom, da kažem, topografskom smislu tretiranju te korupcije samo u nekim regijama ove zemlje, a ne u drugim. Možda stvarno ljudi vide neke endeme koje mi ne vidimo. Ja bih želio u neku ruku više podijeliti jedno moje retoričko pitanje, a to je da li je javno istupanje o problematici korupcije, kakvo vidimo dosta često, naročito od nekih stranih aktera u posljednje vrijeme, pa i kroz neke primjere na koje ste se vi osvrnuli, koliko je to teško razlučiti od same iste ovakve korupcije
koju je teško opet razlikovati od prosto neefikasnosti ili nemara. Da li korupcija nečinjenjem, kada bi trebalo da se nešto radi, može biti upoređena sa šutnjom i nereagovanjem kada se zna da korupcije ima, a ne govori se o njoj, odnosno o selektivnoj pravdi i selektivnom ukazivanju na ono što je u društvu neispravno. Jer prosto meni se čini da između toga nema puno razlike. Dakle, najlakše je voditi se onom politikom na vuka povika, a lisica meso nosi. Čini mi se da je potrebno insistirati na daleko većoj odgovornosti onih koji govore o korupciji, da i sami budu transparentniji i da se drže jasnih i univerzalnih kriterija kada govore o konkretnim slučajevima. Hvala. Hvala, Bojane. Sada vidimo ko se dalje javlja za riječ. Sada, evo, vratio se Ahmet Nubegović. Izvolite. Svega da pozdravim cijelog urničara doktora Murtezića, da se zahvalim da zaista jednom ovakvom konciznom izlaganju, ali sve kolege koji nas prate i online vezom i ovdje sve prisutne. Naime, ja sam tehničko lice, inženjer sam po struci, ja sam 25 godina radio u javnoj upravi. I vi recimo kad dobijete 100 jedinki za godinu dana. Direktora, znate, ne interesuje da li ste vi uradili možda svega 20. To je znači nekakav podbačaj, znate. I Boga mi nije isto da li ste uradili 50 ili 70. Vidite, kod sudskih instanci to je jako težak proces. I ja recimo kad razgovaram sa običnim ljudima, znate, što kažu običnim smrtnicima, imam utisak, nigdje to javno ne postoji, da su od strane političkih aktera izuzetno jako puno od nekakvom, možda posvjesnom pritiskom opterećeni i tužioci i sudije i tako. Pa da li ljudi mogu dobiti manji dohodak? Kako se taj bi to bolje znate, budžet rešava? Kako se godinama rešava? To je najblaža verzija. Ili Boga bi mogu dobiti niže radno mjesto. Da ne kažem da nijedan glavni tužioc nije dočekao, kako se kaže, kraj mandata. To su ljudi, znate. Oni, znači, vi svi, vi kao i vi živite od ličnog dohodka. Kad neko kaže da li je on hrabar ili nije hrabar. To je u pitanju čak egzistencija. Nijedan, koliko sam vidio na televiziji, ni sudjen tužilac, neće da kaže da je imao pritisak, ne smije da kaže da je imao pritisak. Koliko ste vi, recimo, ajmo reći o nekakvim privatnim vašim observacijama sa kolegama, ubijeđeni da ima takvih slučajeva da su oni pod jako velikim pritiskom i da su, ako recimo vi od 100 predmeta godišnjih ne morate riješiti možda svih 5 predmeta, onda se vi pomirite i smirite, niko vas ne traži, razumijete, koliko ste riješili, jer kažem, to su jako osjetljive stvari. Mnogi meni kolega kaže, pa što za tim poslom bavi? On se je počeo tim baviti, ili da čovjek to napusti, razumijete? Ima jedna varijanta da napusti, jer da bude toliko hrabar da mu, recimo, ne znam, da možemo pokušati i život dolazi u pitanje. Jer ovako, ne znam da li ste me razumeli, pa da malo čujem vaše mišljenje. Eto ništa više. Hvala lijepo, Željko. Sada riječ ima Slaven Kovačević. Da. Slavene, izvoli. Tu sam, dobar dan vam svima. Da probam dati svoj skromni doprinos na ovo izlaganje gospodina Murtezića, bilo interesantno. Ja bih o nekoliko stvari da govorim i zamolio bih gospodina Murtezića da odgovore na pitanja vrlo konkretna koja ću nastojati da postavim u okviru mojih skromnih kapaciteta.
Dakle, gospodin Murtezić je govorio o percepciji, odnosno korupcija kao fenomen nije mjerljiva. Kao što recimo u tehničkim naukama uzmeš metar pa izmjeriš ili nešto staviš na vagu pa izvažeš. Korupcija nije mjerljiva u nekim apsolutnim brojima, pa je ona predmetom određene percepcije javnosti o toj korupciji i onda koliko javnost osjeća da recimo ima korupcije u samom društvu, otprilike vam je to neka količina korupcije, a potpuno se svjestan da je korupcija tajna ili skrivena djelatnost da je mi ne možemo statistički nikako prikazati. Sad šta se dešava? Šta je moje pitanje gospodinu Murteziću? Šta se dešava sa recimo društvom ako se pojavljuje jedna naglašena izgradnja percepcije, recimo o korupciji, a da količina te percepcije ne odgovara količini korupcije u društvu. Odnosno, ako je percepcija kroz možda politički pritisak, možda kroz odnose s javnošću, korištenje raznih alata medijskih, bilo kojih drugih, stvori se takav utisak u javnosti da korupcije ima više nego što je stvarno ima u društvu. Ja bih mogao dati zaključak da to može raditi neko ko ima političke motive, da se radi takva stvar, da bi neke svoje političke ciljeve opravdao ili stavio funkciju. Ali šta se dešava ako neko stvarno forsira izgradnju percepcije? Dakle, ne gradi društvo svoju percepciju samostalno, nego neko na jedan vještački način vrši gradnju percepcije javnosti o korupciji na način da je očigledno ima više nego što je stvarno ima. Šta onda, kako društvo da se u takvom ambijentu ponaša? Jedna od posljedica izgradnja tog vještačke izgradnje percepcije javnosti jest pojava spiskova za politička hapšenja, zato što se onda politika prilagodi tome tražeći neki svoje političke benefite i pokušava da na takav način da odgovori. Druga stvar koju bih volio kratko ovdje opisati, a ne znam kako da se protiv toga izbori. A šta ako smo, recimo, ako su neki akteri u Bosni i Hercegovini koji dolaze iz međunarodnog kruga, ako su oni predmetom neke međunarodne korupcije, na način, dakle, uočno hipotetički, da recimo se kroz navodno lobiranje, a zapravo kroz koruptivne radnje, obezbijedi podrška određenih političkih aktera, recimo za izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Postoje li mehanizmi? Ja znam odgovor kako se prema diplomatama odnosi, ali postoji li jedan sistemski odgovor ako neko stvarno vrši koruptivne radnje na međunarodnom planu da se obezbijede određeni politički ciljevi u Bosni i Hercegovini. Evo navodim primjer izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ili, na primjer, donošenja nekog zakona koji će tretirati državnu imovinu ne u korist države Bosne i Hercegovine, ne u korist nekih političkih aktera i vanjskih i unutrašnjih. Kako da se borimo, recimo, sa međunarodnom korupcijom koja ima za ciljeve da se obezbedi neki benefit nekim političkim akterima i domaćim i stranim, a na štetu države Bosne i Hercegovine. Kako se prema tome postavi? Sistemski. Govorio bih kratko o mojoj percepciji o uzroku korupcije u Bosni i Hercegovini. Jedan od uzroka, sigurno ih ima više, ali jedan od uzroka jeste, kao što je predsjednik Kolenović kazao, jeste ovaj društveno-politički sistem koji je proizašao iz Dejtonskog mirovnog ugovora i koji je na jedan izvitoperen način stvorio takav sistem da zapravo ovdje 3 etničke zajednice su sve i svja, a da zapravo sve izvire iz tog termina konstituentnosti, neko ga zove konstitutivnost, i da se na bazi te konstituentnosti zapravo stvaraju 3 paralelna etnički utemeljena totalitarna sistema, čije je nastojanje da upravljaju svojim etničkim zajednicama, odnosno i dijelovima teritorije Bosne i Hercegovine. Zašto kažem totalitarna sistema? Zato što se u javnosti pojavljuju samoproglašeni lideri tih etničkih zajednica, vole određeni politički akteri sebe proglasiti liderom Bošnjaka, liderom Srba, liderom Hrvata. Dakle, oni se ne biraju na izborima, iako bi neki od njih volili da se i na izborima potvrđuje da su oni lideri etničkih zajednica,
a zapravo stvaraju sisteme u kojima oni na autokratski način pokušaju ovladati svim aspektima društvenog političkog života, uključujući recimo pravosuđe, kako bi u tom sistemu zaštitili korupciju u koju zapravo oni generiraju ili koju oni prikrivaju i štite. I ta 3 odvojena politička sistema, etnička sistema, su temeljeni onako kako to kaže recimo gospodin Dodik, ne gledaj mi preko ograde. U smislu, nemojte da niko nikome gleda preko ograde, svako će od njih u ta 3 etnička sistema štiti svoju korupciju, pokušati da je stavi u neku funkciju političku najčešće kako on to vidi. Ja mislim da je naš politički sistem jako pogodan za razvijanje takvog oblika korupcije i da je jako pogodan za stvaranje tih autokratskih sistema parcijalnog vladanja u etničkim zajednicama, koji očigledno moramo nekako razviti. Navest ću vam jedan konkretan primjer, time ću završiti. Imao sam priliku da učim u jednoj maloj grupi ljudi pametnih, koja je pisala, pazite sada, prijedlog novog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. I naravno, meni đavo nije dao mira, da bismo to stavili neku svrsishodnu funkciju, da to bude što je bolje moguće. Ja se potrudio da iščitam koliko je opet moguće evropsku direktivu koja se tiče javnih nabavka. Postoji dakle dokument Evropske unije, zove se Evropska direktiva 2014. koja stavlja okvir na javne nabavke u zemljama Evropske unije. I onda sam ja to prepisao, copy-pastirao, ono gdje je moguće primijeniti elemente u Bosni i Hercegovini. Mi smo to prepisali doslovno i pokušali da preuzmemo prakse zemalja Evropske unije, da to primijenimo ovdje u Bosni i Hercegovini. Napisano je zakon 120 strana i gurnuli ga u parlamentarnu proceduru. Dakle, to je prepis evropske prakse. Nisam nikakvu toplu vodu nastojao da izmislim, to je prepis evropskih praksi. Šta se desilo? Pa desilo se da je Ustavno-pravna komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine to proglasila neustavno. To je suludo, dakle tu nema nikakvog elementa neustavnosti. A jedno od obrazloženja je zato što se time zadire, pazite ovo, u prava konstitutivnih naroda. I onda smo shvatili da zapravo njih trojica neće da im se uvede sistem u javne nabavke i da oni zapravo kontrolišu dijelove javne nabavke na jedan etnički organiziran način, da se zapravo, reću ružnu riječ, na akademsku rastaljuju za raznorazne tendere, Boga pitaj šta. To vam je jedan primjer. A ima i sigurno još. Sad ću kazati i drugi primjer, gdje opet ćete vidjeti kako reaguju etničke zajednice i ti samoproglašeni lideri. I pisali smo i još jedan set zakona, htjeli smo da pokušamo da utičemo i između ostalog na korupciju i na sveukupni kriminal, tako što ćemo ponuditi novi zakon koji se tiče Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Sadašnji zakon, odnosno sadašnji sistem koji je donijela međunarodna zajednica, nije naša pamet, tamo neke 2011. 12. godine, kako smo to kazali kroz strukturalni dijalog, proizvodi sljedeći sistem. Dakle, mi imamo Visoko sudsko i tužilačko vijeće, kome sjede sudije, tužitelji i advokati. Pa kako je moguće da to vijeće ima takav sistem da sudije daju saglasnost, glasaju za imenovanje nekog tužitelja, pa onda tužitelji dižu ruku i daju saglasnost za imenovanje nekog sudije, i da stvar bude još apsurdnija, advokati daju svoje glasove za imenovanje i sudija i tužitelja. Sudije i tužitelji su, da kao kažemo, suprotstavljene strane, a suprotstavljena strana objema su advokati. To je nemoguće. Tu se razvija nešto što se zove nematerijalna korupcija, neko to zove trgovno utjecajem, u kome ima primjera da neko kaže, ako neki predmet negdje ne prođe, neće dobiti neki kandidat za neko novo sudsko i tužilačko mjesto saglasnosti. I onda smo mi napisali zakon koji razdvaja to, pa da bi se formiralo nešto zove Visoko sudsko vijeće, sudije imenuju sudije. Sudije se bavi svojom strukom. Visoko tužilačko vijeće, tužioci se imenuju sobom i bave se svojim posloma i ured za žalbe, ovo je bio nekada gospodin Murtezić, ali da advokata recimo uopšte nema. I da to bude jedan sinhron sistem gdje će svako od njih odgovarati za svoju oblast. Šta se desilo? Opet, Ustavno-pravna komisija kaže da nije ni to ustavno jer zadire u prava konstitutivnih naroda, zato što tamo otprilike po njihovoj matematici nema neki paritetan sastav, od Boga pitaj šta, Bošnjaka, Srba i Hrvata. I kad ti pokušavaš zapravo da onaj institut, dakle onaj dio strukture državne koji se treba boriti protiv korupcije,
unaprijediš, vi vidite da postoji namjera iz ovih lidera etničkih zajednica da onemoguće sudstvo i tužilaštvo da rade na tim predmetima tako što će oni postavljati one ljude koji će njima odgovarati na nekoj nivou podobnosti i štititi sve oblike korupcije. To je bio eklatantan primjer kako ovaj sistem zapravo štiti devijantnu pojavu kao što je korupcija. Ja neću od toga odustati, ja se nadam da ću pokušati još jednom da radimo reformu pravosuđa tako što ćemo VSTV malo reformirati, ali ne način kako to vidi delegacija Europske unije. Oni kroz izmjene zakona VSTV, čitat ćete o tome, žele uvesti da sudije i tužitelji imovinske kartone objave javno, u redu, da znamo koliko ima imovine nositelj pravosudnih funkcija, ali znate, ne dešava se korupcija preko žiro računa, pa da mi vidimo da nekom imovina raste, pa je neko predmetom korupcije. Korupcija se sigurno radi na neki drugi način. I to je njima ko biva dovoljno za naš nastavak puta prema Evropskoj uniji. Ja mislim da nije, da trebamo ovaj pravosudni sistem redefinirati i time stvoriti ambijent za borbu protiv korupcije. Suprotno tome jest ovo što sam rekao na početku, pojava političkih spiskova za politička hapšenja, a time se sigurno ne borite protiv korupcije, time se borite protiv svojih političkih protivnika. Eto, hvala lijepo. Hvala lijepo, Slavene. A sada doktor Behzad Hadžić. Izvolite. Pozdrav svima. Razlog mog pojavljivanja je i javljanja u emisiju je više indukovan sa izjavom profesora Sokolovića, ovo što je došao iz Norveške i kaže da je podnio je ministar ostavku zbog nečeg malog i tako dalje. Fantastičan, to je neki uvod. Znate, za ostavku i za takav čin treba biti visoko etičan, visoko moralan. Ja ću reći, profesor Jozef Brodi je predavao etiku na Harvardu na psihotraumatologiji. On je uvijek govorio da su posttraumatska društva, neetična društva i nekarakterna društva globalno. A to je obrazlagao time što kaže da je odgovor selfa na traumu. Prvo je gubitak empatije i ove etičnosti. Drugo je posttraumatic grid, ta posttraumatska pohlepa. I treći odgovor je reaktivna hiperkateksa grandioznog selfa. To govori, hoće reći da svak sebi definiše ulogu u društvu. I onda, zbog definicije, kad sam sebe definišemo, onda mislimo kako nam je sve dozvoljeno. Mislim da je to negdje u cjelini sve povezano. Danas pričamo o tome. Ovo što mi govorimo sad, pomalo indeks percepcije korupcije, pa mislim ja u nekim sferama, dobro, on može negdje biti malo veći nego što jest korupcija, ali u nekim suptilnijim, dubljim stvarima on čak ne može, indeks percepcije korupcije njega pravi obični puk i on često nema ni pojma koliko su neke afere toliko duboko, toliko koruptivne, da će možda trebati 20 godina da one izađu na vidjelo, na javnost. Ja ne bih govorio o tome da mi ne treba napadati indeks percepcije korupcije, ne treba kako smanjiti indeks percepcije korupcije, nego mehanizme kako smanjiti korupciju. Mislim da nama treba, mi smo društvo koje je odavno izgubilo je značaj moralnosti kao najbitnije i najsloženije mentalne funkcije. Nekako mi smo sve svoje mentalne izazove sveli na ovo, koliko je inteligentan, koliko je moćan, koliko politički i tako dalje. Mislim, mi smo to malo fetišizirali, a taj odgojni, etični dio, moralnost, mi smo to gurnuli tako daleko da ja ne znam kako ćemo se izvući. U principu, u osnovi svake krize je kriza morala. Eto, toliko. Hvala lijepo. Hvala lijepo, dr. Hadžiću, a sada Lada Sadiković, profesor Sadiković, izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče. Zahvaljujem se i uvaženom gostu na izlaganju i htjela bih nekoliko komentara dati, a svakako postaviti određeno pitanje. Dakle, naš uvaženi govornik je počeo sa indeksom percepcije korupcije. I evo mogu reći, obzirom da to spada u jedno od područja kojima se i mi na fakultetu bavimo,
Bosna i Hercegovina u skladu sa zadnjim izvještajem indeksa percepcije korupcije iz januara ove godine je, kaže se, u potpunosti devastirana država, dakle devastirana korupcijom i stanje se pogoršava. Dakle, mi smo teško nazadovali na tom indeksu percepcije. Zašto je važan taj indeks percepcije? Evo, upravo ću to reći. Možda će zvučati malo suprotno u odnosu na prethodnog sugovornika. Pa indeks percepcije nam govori da nešto ne štima u odnosu na princip ili primjenu vladavine prava u državi. A da nešto ozbiljno ne štima govori i zadnji izvještaj Evropske komisije u odnosu na borbu protiv organizovanog kriminala, gdje kaže se nije ostvaren napredak, niti kakav napredak u rješavanju prioriteta koja idu uz borbu protiv organiziranog kriminala. Dakle, pravni okvir, kaže se, u cijeloj zemlji nije usklađen, postoje sistemski nedostaci u operativnoj saradnji policijskih agencija, nisu usklađeni krivični zakoni u državi, slabe su institucionalne koordinacije i veoma ograničene razmjene obavještajnih podataka i tako dalje. Da dalje ne citiram izvještaj, dakle tu nije vidljiv skoro pa nikakav napredak. Sada bih se željela vratiti još jednom na onaj indeks percepcije. Šta je zapravo posljedica tog indeksa? Pa ono što mene najviše zabrinjava, a to je da korupcija može dovesti do ozbiljnih posljedica po globalni mir, upravo zbog toga jer uzrokuje pad demokratije, a suprotno jača autoritarne vođe i mir i stabilnost cijelog svijeta postaju udruženi u ugrožavanju zemalja sa lošim indeksom. Znači, nam je jako važan taj indeks percepcije. To nam dalje govori ono osnovno pitanje koje se ja uvijek postavljam sebi, a tako i studentima, šta je uzrok, a šta posljedica. Jer možemo vrlo često čuti da je naš glavni problem korupcija, a ja bih rekla da kako bismo bili u stanju izboriti se protiv korupcije, moramo ustanoviti ključni problem. A tu ću se pozvati na poznatu autoricu Suzan Ackerman i njenu knjigu koju mi uvelike koristimo na fakultetu i njen dio koji govori o good governance, dakle dobrom upravljanju. I u tom smislu govori se o zarobljenosti državnih institucija. Dakle, mi smo definitivno, dakle, sa pisanim svjedočanstvom capture state, kao i mnoge države Zapadnog Balkana. I tu vidimo zaista, evo kao što je rekao gospodin Blagovčanin, simbiozu organiziranog kriminala i državnih institucija. I to stvarno djeluje zastrašujuće. Pa bih u tom smislu pitala našeg govornika šta bi zapravo bio uzrok, a šta posljedica. Da li se može reći da je uzrok ovo teško stanje u državi koje traje 28 godina, koje se ne mijenja, koje ne vodi ka strengthening of democratic institutions, što je naziv velikog broja rezolucija upućenih Bosni i Hercegovini, gdje je dijagnosticiran ključni problem, dakle, izrazito slabih državnih institucija. I drugo, jedan također moment na osnovu kojeg se može mjeriti korupcija, a to je izrazito velika nepreciznost zakona i uređenosti u državi. Dakle, ako imate zakonsku odredbu koja se može na 10 ili više načina tumačiti, to je najplodnije tlo za korupciju. Tako da to sve dalje vodi daljnjoj destabilizaciji države, a ono što je najžalosnije, urušavanju njene vlastite sigurnosti. I zapravo pogoršava, što sam rekla na početku, vladavinu prava i dovodi posebno pravosuđe kao instituciju koja nije u potpunosti formirana u državi. Jer nemojmo zaboraviti da je Bosna i Hercegovina država u kojoj pojedinci nisu jednaki pred zakonom, što znači da mi još uvijek nismo izvršili reformu pravosuđa u onom smislu u kojoj smo imali prije 1995. godine sa Vrhovnim sudom Bosne i Hercegovine na čelu. Tako da
U tom smislu, dakle, završit ću, ključno pitanje je koliko zapravo zarobljenost države, pogotovo zarobljenost pravosuđa, o čemu se i govori u izvještaju Evropske komisije, dakle, dugom trajanju roka, to je onaj reasonable term iz člana 6 Evropske konvencije, dakle, procesi jako iznimno dugo traju, i tu se gubi osjećaj pravne sigurnosti u državi. Tako da veliki je broj elemenata na koje bi se trebalo uticati da se zapravo smanji stepen korupcije, bio on ili ne bio u smislu presuda nama vidljiv, jer mi znamo da na svim ljestvicama i svim indeksima nazadujemo, mi nažalost ne stagniramo, nego čak i nazadujemo. Pa je u tom smislu vrlo važno definirati uzrok. Dakle, kada govorimo o korupciji, moramo se uhvatiti u koštac sa stvarnim problemom, a to je jednostavno neefikasnost državnih institucija i neusaglašenost pravnog sistema u državi, a to je Ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom, o čemu sam imala priliku već razmijeniti mišljenje sa gospodinom Murtezićem, a onda neusaglašenost entitetskih ustava sa tako usaglašenim državnim ustavom. Hvala lijepo predsjedniče i zahvaljujem se na današnjem izlaganju. Hvala Lado. Evo da vidim da li se još neko javiti za riječ, možda prije nego što eventualno neko se javi. Da kažem nekoliko riječi. Znate, ja sam uvijek opterećen s tim da su ipak politike one koje dominantno određuju određene procese u jednom društvu ili jednoj državi. Da te politike koje su najčešće globalne politike itekako se prelamaju preko budućnosti, ali i stabilnosti pojedinih država. Ja samo usput, dok se neko ne javi, sjećam kada je odmah 1996. godine poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Bosnu i Hercegovinu došao ministar vanjskih poslova Velike Britanije Robert Cook. Mislim da je se zvao Robert, sam zaboravio i se uglavnom ministar Cook. Tada je on ovdje na opšte iznenađenje nas koji smo dočekali kraj rata, vidjeli razorenu zemlju, urušeno društvo, raseljene ljude, invalide, požalošćene porodice, djecu koja nisu znala šta ih očekuje u budućnosti, dakle neizvjesnosti od onoga šta zaista donosi mir. Mi smo dakle bili jako iznenađeni da je gospodin Cook tada je to rekao da je glavni problem Bosne i Hercegovine jeste korupcija. I već je tad taj pojam korupcije koji nama je bio poprilično dalek i nerazumljiv. Mi smo naučili na ono mitologija, ali nismo baš pojmali do kraja šta znači uopšte proces korupcije i šta se pod tim i sadržajem i obimom pojma korupcije, opsegom pojma korupcija podrazumijeva. Dakle, očekivalo se da će gospodin Cook reći da je glavni problem u Bosni i Hercegovini povratak svih na svoje, da će reći obnova ekonomije, da će reći neofašizam koji je bio itekako izražen u toku rata, a vidimo da je neprekinuta nit traje do danas, da će dakle upozoriti na ono što doista kada bismo mi, evo sad svi ovdje prisutni, pravili neku svoju rang listu prioriteta i ključnih politika koje bi trebalo danas voditi u društvu i državi Bosne i Hercegovine, onda vjerovatno bi istina je i korupcija bila sastavni dio tih prioriteta, ali ni u kom slučaju ne bio prioritet nad prioritetima. Zato se ne bez razloga za ovih proteklih 20-30 godina itekako pažljivo prati svi oni postupci koji afirmišu da se razvijaju različite vrste građanskih organizacija onoga koji se finansiraju sa inostranim sredstvima kako bi se suzbila korupcija, a istovremeno
da ni na koji način, čak ni kao pojam, niti u političkom vokabularu, ne postoji ni naznaka da se izvrši proces denacifikacije prije svega Bosne i Hercegovine, kako bi ona postala zdravo i država, i zdravo i društvo i država. Dakle, mi s razlogom smo danas postavili ovu temu ne samo u kontekstu naših eventualne procjena ili pak objektivni prosudbi o tome koji je stvarni stepen korupcije u Bosni i Hercegovini, nego da bismo i prosudili upravo te globalne politike koje se prelamaju preko sudbina čitavih društava i država, naroda, u smislu građana jedne države i tako dalje. Dakle, čini mi se da smo danas, otvarajući ovu naizgled popularnu i sve prisutnu temu u medijima koji su profilirani da se ponašaju na način senzacionalističkog novinarstva, ali na način koji afirmira prije svega takozvanu borbu protiv korupcije, skrećujući opštu pažnju javnosti na one detalje koji su primijetni u svakom društvu, pa i u bosansko-hercegovačkom, raznih vrsta krađa, lopovluka, otimačina i tako dalje, nezakonitosti, korištenje moći, uticaja i privilegija na donošenje određenih koristi za pojedine skupine i tako dalje, ali je izvan naše pažnje ostaje na taj način, ostaje ključno pitanje kako razriješiti temeljne probleme države Bosne i Hercegovine, društva Bosne i Hercegovine. Ne može se ipak, nakon dugog iskustva, imajući u vidu itekako rasprostranjenu metodologiju urušavanja pojedinih država u prošlosti, u zadnjih bar 100 godina, ako ne i više. Pa evo sve do, kako sam pomenuo u uvodu, arapskog proljeća, gdje se vidjelo da neke stabilne do juče zemlje preko noći su postale ne samo nestabilne, nego su srljale na urušavanju država, na urušavanju društava, na urušavanju unutrašnje stabilnosti, ali da li u interesu onog danas naroda koji u tim državama pati, ili je to u interesu nekih drugih politika kako bi se njihovi resursi i kapaciteti stavili u interesu globalnih sila. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini moramo na neki način pokušati da, govoreći o ovoj temi, istovremeno afirmišemo i one teme koje su nama od predominantnog interesa, kojima je korupcija, rekao bi, sastavni dio ili kojima je korupcija jedan od instrumenata osvajanja vlasti. Pogledajte na kraju kraja posljednje izbore, pa ćete u političkom žargonu itekako prepoznati one koji unaprijed prijete hapšenjem, zatvaranjem pojedinih osoba, kao da je to neko ovlastio da budu iznad sudstva i zakonodavstva, da prozivaju druge, najčešće neargumentovano i radi političke zloupotrebe pridobijanja glasova, odnosno borbe za ljudske duše. Naizgled se čini da to godi, naravno, populističkom raspoloženju držite lopova i neka Pedro visi, naizgled to čini, ali s druge strane ne zaboravite i onu na početku nacizma staru izreku kada je prvi put pokucano na tuđa vrata, bio sam miran i nezainteresovan, pa i ravnodušan. Ali onda sam shvatio šta će biti kada bude pokucano i na moja vrata od onih silnih i moćnih koji će radi svojih pragmatičnih interesa poigravati se i sa ljudskim sudbinama i sa njihovim budućnostima. Zato je smisao ove današnje sesije puno širi nego što je na izgled ova popularna tema, koja u piramidi vijesti se stavlja u prvi plan
mimo bilo kakvog demokratskog uređenja vijesti i odgovornosti prema javnosti, u kojima na vrhu piramide vijesti nije kriminal, nego je ono što predstavlja opšti interes. Naravno, ne znači da u datom trenutku i oblici korupcije ne mogu biti u vrhu i piramidi vijesti, ali opšte dobro za sve ljude trebalo bi da bude prije svega u onome što je koncipiranje javnog mnijenja, a preko sistema slobodnih medija, nezavisnih medija, medija koji imaju odgovornost prema državi i društvu, koje rade na način kontekstualnog razumijevanja procesa i odnosa, a ne samo klikanja i zadobijanja prebrzih aplauza. Evo, da vidim da li se još neko javlja. Izvolite. Ja sam ovo malo koristio da vrijeme, da vidim, sam da provjerim još jedan put da li se neko javlja. Ako ne, evo ne vidim. Dakle, sada dajemo riječ našem uvodničaru da komentariše ono što smatra da treba. Evo. Hvala najviše na brojnim pitanjima i komentarima. Da nije ovako interesantna tema, sve bi pripisao neke zasluge, ovdje sama tema dovoljno, ne mora biti neki poseban uvodničar da rasplamsa ovu diskusiju. Zahvaljujem se prije svega da krenem od početka, nekoliko stvari se provlačilo kao nit u par komentara, u par pitanja. Od prvog pa nadalje, pitanje ostavki i etike. Ja sam napisao u Sluđenju jednu kolumnu koja kaže, a gotovo da odgovorno tvrdim kad bi se neko bavio tom statistikom, da smo mi zemlja sa najmanjim brojem ostavki u odnosu na broj funkcija. To je gotovo da je tako. Malo prije gospodin profesor iz Norveške govori neki primjer iz Norveške, jer smo dosta pratili, tamo sam se školovao u situaciju u Velikoj Britaniji, isto tako nije neka savršena situacija sa različitim ponašanjima njihovih rukovodilaca, ali da smo gledam premijer koji je podnio ostavku bukvalno zbog pravljenja jedne zabave si kap koja prolila čašu. Jeste zabava koju je pravio u vrijeme COVID-a. U vrijeme COVID-a i plus gotovo druga na listi jeste bilo renoviranje ne njegove lične kuće, već renoviranje praktično te premijerske rezidencije. Sigurno da kod nas toga ima daleko manje, da nedostaje te vrste etike. Sada u širem smislu, više mi pravo je profesor koji to spomenuo, istina da ja ne vidim primjer da osim na fakultetima da se uči da recimo u Americi od 3, 4, 5 dana, zavisi kako u kojoj državi, kada tužilac treba da ide na edukaciju, na obavezni dan edukacije, gotovo polovina od toga otpada na etiku i integritet. Što nekad nije lako i to neko je spomenuo, nije lako obzirom da se radi o prilično kompleksnom pitanju, širokom pitanju, što nekad često i ne razumiju mnogi ni sudije ni tužioci koji traže konkretna pitanja, jednostavno etika, integritet nije ih lako ni predavati, ni uvrstiti u program, jer nekad ne ilaze na potpuno razumijevanje, svakome se čini da je to nešto što je samo po sebi da se podrazumijeva. To nas dovodi do ovoga pitanja vezana za pravosuđe, koliko se osjeća pritisak, koliko su u stanju da izdrže pritisak i da li ga ima. Mislim da naš sistem u sve moguće potencijalne promjene koje se mogu desiti i razna moderniziranja sistema, to stalno se govori o nekoj konstantnoj reformi, ali mislim da on već sada obezbeđuje svakom onome u pravosuđu da jednostavno bude otporan ukoliko želi, ukoliko može na svaku vrstu pritiska. Zašto? Zato što i u sadašnjem sistemu imate i trajnost mandata, imate i, malo prije, dobro ste rekli, jedan komentar koji mi imamo i koja se dugo vodila u pravosuđu jeste da mi nemamo zaista nije jedinstven pravosudni budžet. Da po kantonima sudovi tužilaštva treba da traži od kantonalnih vlasti treba da traži budžeti i tu su neke stvari koje treba popravljati sigurno. Ali generalno mislim da
nema razloga, jednostavno onaj ko drži do sebe do integriteta, da onaj ko ne želi da bude u kontaktima, u nepriučenim kontaktima, to ne mora da bude. I mislim da u tom pogledu prilike ukoliko je neko nešto uradio, da to nije greška sistema, da je to dosta pitanje individualne odgovornosti, da se vratimo na ovu etiku koju smo spomenuli malo prije. Dalje čini se da je Kovačević, ja da se izvinim prije svega, hvala vam što mi niste stavili tu primjedbu, a trebali ste, da sam gotovo potpuno zanemario izlaganju ovo pitanje iz naslova. Odnos politike i percepcije korupcije ili same korupcije. Slično tome je i profesorica Lada govorila. Mislim da je suština u tome da zaista jedan od faktora vrlo važnih jeste koliko je korupcija u fokusu političkih rasprava. Koliko se opozicija poziva na pitanje korupcije i koliko vlast je u stanju da prezentuje svoje neke rezultate u borbi protiv korupcije. U zemljama, evo, danas smo spominjali neke sretne zemlje, Norveška, Švedska, mi nismo ni došli do pitanja, recimo, pročitat ćete cijeli Guardian, pa nećete na 3 mjesta naći da se spominje baš korupcija kao korupcija. Etički propusti, neetično za nedostatak integriteta, da, ali korupcija kao takva jednostavno nije u samom fokusu, jednostavno ne postoji takvo shvatanje da o tome treba govoriti. Kod nas je normalna korupcija u svim raspravama na prvom mjestu i to jeste jedan od faktora. Na to ću se vratiti kad budemo na ovo pitanje profesorice Sadković, ali mislim da je ovo malo prije što je govorio gospodin Majstorović, interesantno je otprilike spomenuo da imamo izvršnu zakonodavnu sudsku vlast pa sva ta preklapanja. Dešava se zaista jedna stvar kada se kaže zašto neki predmeti nisu uspijevali, zašto je nešto bilo teško dokazati. Stvarno se u mnogim situacijama se dolazilo do toga da su jednostavno neki opšti akti pravljeni rad nekih pojedinačnih situacija. Da dođete do toga da su različiti od zakona pa nadalje, da se dešavalo da su bila kombinacija i izvršne i zakonodavne vlasti, da jednostavno na kraju nije došlo do kršenja zakona, a došlo je do posljedice onoga što u pravu kažu neosnovano bogaćenje. Ali jednostavno niste imali prekršen zakon koji bi poslužio tužiocu za neko procesuiranje. To se zaista dešavalo. Ovo što je malo prije na tragu ovoga što je govorio Kovačević i ostali koji su spominjali međunarodni faktor. I endemsku korupciju, neko je spomenuo da su međunarodno faktor, čim se kolega Šošić, da je spominjao zašto se nekad od javnosti spominje endemska korupcija. Činjenica je, kažem, da mi imamo te karakteristike tih zemalja, imate i u literaturi, viđali ste one različite knjige, različite, kaže, podijeljene kulturne krugove. Da mi nekako u očima i oni koji su profesionalci i u akademskim tim krugovima negdje na zapadu spadamo u te krugove, takozvano još uvijek, iako je prošlo preko dice postkomunističke, koje jednostavno imaju tu sklonosti za čija se cijela društva, ne samo države, ne samo društva, za koja se cijela društva govori, mislim da je profesor Sadković iskoristila taj termin, društvo smatra da su slomljeni, da su zarobljeni, ali ne samo države, već i društvo. I to je jednostavno nešto što mi jednostavno u tom nekom mjerenju i u percepciji idemo za određenog minusa, jer već ide se ka tome da dolazimo iz tog jednog kruga gdje to nije neobično da je tako. Zato kažem i ovog u kontekstu toga što je gospodin Kovačević govorio, treba zaista snositi određenu odgovornost za konstantno isticanje određenih problema. Na prvom mjestu ne znam da treba sprečavati nečiji javni govor i tako dalje, ali mislim u političkom diskursu da neke riječi treba koristiti u skladu sa nekom drugačijom kulturom od onoga što mi imamo običaj. Kako je rekla na kraju profesorica Sadković, kaže između šta je uzrok, a šta je posljedica. Pa teško odgovoriti, upravo smisao mog izlaganja, mi znamo otprilike ovo što znamo početnu poziciju, znamo dominantno mišljenje. Moja je danas bila želja da malo rasvijetlimo
i drugu stranu, koliko je drugi faktora osim realne korupcije dovelo do ovakvog razmišljanja, do percepcije. Imam određenih problema i ovim ministrom spomenula je profesorica i par puta izvještaj Evropske komisije, koje ja stvarno čitam godinama redovno i prilično detaljno, bar ovaj dio koji se odnosi na pravosuđe, na osnovne slobode i tako dalje. Imam problema recimo s tim izvještajama koji dosta vas dolazi iz akademskog svijeta. To su izvještaji u kojima gotovo da nema nikakve referencije, gotovo da nema footnota, gotovo da nema navedenih izvora. Vrlo rijetko ćete vidjeti iz čega su izvučeni svi ti zaključci koji se donose. I zaključit ću sa jednim stvarnim događajem od prije nekih, Bože, koliko sad već ima da je Hrvatska dio Europske unije. Da li je to 10 godina, možda i više, koja godina više, tako ne ide, jest. Je li tako bilo, jest? Znači 10 godina. I sjećam se tačno kad je trebalo da bude donesena ta odluka, kad je praktično samo trebalo se formalizuje da Hrvatska ulazi u Europsku uniju, uzeo sam njihov taj posljednji izvještaj o napretku i naš izvještaj o napretku. Pitao sam jednog zaista visoko ranguranog i stručnog čovjeka iz Europske komisije ovdje, iz Europske delegacije. Molim te sad ti kad bi zaklonio, kad potamnio ova imena država ovdje. Kad sad neko rekao, vidiš, ova ulazi sad, reci koja ulazi sad u Europsku uniju, a koja će izgledati, tad smo već mogli prediti, koja će ostati u prijedvoru još, već sam tad rekao nekoliko decenija, evo već sam jednu deceniju ispunili, bil znam. Kaže ne, to je tu negdje. Baš sam taj dio pravosuđa, baš je ovo što smo spominjali, dužine postupaka, različite neefikasnosti. To je sve bilo u tim nekim parametrima vrlo usporedivim. Jednostavno, to je bilo pitanje političke odluke. Mi zaista imamo normalno, to nas ne skupira naše odgovornosti i neki propuste u radu pravosuđa, prvenstveno ono što se odnosi na dužinu postupaka, dužinu istraga, predmeta iz nekih godina koji su već zaboravljeni, koji se kasno pokreću i tako dalje. Naravno da je to problem i dužina postupka, to je sad posebna priča za poseban okrug iz to koliko dugi sudski postupci utiču i na povjerenje i na samu efikasnost i koliko često neko gubi sami svoju svrhu. Hvala najviše, ne znam ako sam nekome pripustio. Hvala lijepo našem današnjem uvodničaru. Mi se vidimo iduće nedelje. Tema će biti vezana za u suštini antifašizam. Pa evo da vidimo hoće li Momo doći, jer on to često Hvala lijepo. Vidimo se iduće.